bakunzi b'Intare Official ntago nza kubatindira, ni Clever Bemba mwumva kuri mikro zanyu. Muraho murakomeye, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Reka nzuze umuvandimwe witwa Papa Nkunda Hassan. Uraho Kigali mumeze neza? Uriya nawe ni imwe mu ndwanyi za kera kuva muri za 90 kuzamuka, ariko ubu ngubu ashobora kuba ari retired. Hassan Papa Nkunda, uraho komera cyane. Imana igumugisha, ugire Imana n'amafaranga, ugire impagarike n'ubugingo. Umushoferi ukomeye Papa Nkunda, Papa General Nkunda. Aha, reka mwifurize rero kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo. Ndaje nzanya amakuru y'umuriro, amakuru adasanzwe, amakuru utasanga ahandi, amakuru nyamakuru, amakuru y'ukuri, amakuru y'ibibera ku mirongo y'urugamba, amakuru y'imirwano, yaba muri za Katoyi uburyo hafashwe, yaba muri Bashari Mokoto uko byitwaye, n'ahandi ndaje mbabwire uko byitwaye. Ariko umunsi w'ejo rero mugire kumbabarira, nabasezeranyije mbabwira ko ndibubaze kubabwira uburyo Perezida Evariste Ndayishimiye yasimbutse urupfu, ariko ntabwo nabibabwiye. Reka nangirire kuri no nkuru igezweho, inkuru iri kuvugwa ahangaha muri Segitere Gatoyi. Segitere Gatoyi rero ndaza mbivugire hamwe se na bino byazamunyamanika. Oya, ibingibi ndaza kubivuga ukwabyo, ariko ndaza kwibabwira. Ariko reka ntangirire ahangaha muri Gatoyi. Muri Gatoyi aho bita ahari kwa Mwami, hamaze gufatwa n'intare za Sarambwe. Hariya kwa Mwami Bashari hamaze kuba kabutire n'intare za Sarambwe. Ni imirwano yatangiye yabaye ejo nimugoroba ku itariki 18 nimugoroba, ku itariki 18, aho abarwanyi ba M23 bakomeje kwa advancinga, bari kwerekera mu bice bigiye bitandukanye nyuma yo kuva ahandi hariya za Kazinga, hari muri territoire ya Masisi muri province ya Nord Kivu. Intare za Sarambwe zamaze pris contrôle du chef-lieu du secteur Katoyi depuis ce mardi. Nukuvuga ngo intare za Sarambwe M23 bamaze gufata kiriya gice cyo kuri chef-lieu ya segiteri ya Gatoyi, ku biro bikuru bya segiteri ya Katoyi biri hariya muri Katoyi. Ndagira ngo nze kumenya centre ya Gatoyi se yo yafashwe. Aha, amakuru nuko igice kimwe cyari muri centre ya Gatoyi kirimo M23, ikindi kikumvikana ko Wazalendo bakigaragaramo, ariko hariya kuri hopitale ndaza gukurikirana menye hariya kuri hopitale ni bande barimo. Amakuru ariho, hari wari kumwira ati ngo kuri hopitale M23 yahageze, irongera irahava, Wazalendo barongera barahagaruka. Ati aka kanya yaba umusirikare wa M23 yaba izo nyeshyamba zo muri Wazalendo ntabwo ziri kuhaboneka. Amakuru rero nuko kuva hariya za Kazinga hari umugenerali autoproclame witwa Derita yamaze guhunga ajyana na FRDC n'uriya mugenerali colonel witwa colonel Moko, bose berekera muri Waloa Yungo na Waloa Alo, ni muri territoire ya Warikare muri sheferi wa Nyanga, sheferi y'Abanyanga niyo bamaze kwigira. Uwitwa Kigingi niwe wari uri hariya muri za Gatoyi no mu bundi buce. Kigingi nawe amaze gusa nawe yacitse intege. Icyarindiye ni kimwe no kugira ngo bakore kumbarutso, ubundi nawe akibona yamaze kugera muri M23. Ndakubwiza ukuri, ndetse na Derita nawe, kuko nawe rucumbikiye bariya ba Mutayomba, igihe cyose uzabona bazaba bamaze kugaruka. Uwitwa Generali Aleluya nawe ndemeza ko nawe yarari muri biriya bice, ariko nawe yahunganye n'abandi, ariko nawe ubona ko ari kugenza gake. Uwitwa Generali Mangara harimo Kigingi, Derita, Mangara, abo ngabo ubona yuko ari muri bamwe n'ubundi bagomba bazashyira hasi
bazakomeza barwane se? Bari kurwanira iki? Bariya bari gufata hariya ni bene wabo n'abana babo n'abavandimwe babo n'inshuti zabo, ntabwo bazakomeza kuguma mu mwire mambo ya buwerewere. Umuntu ufiteho ikibazo nyewe mfiteho ikibazo uzakomeza kwicisha bene wabo ni kariya kagabo kitwa Fakure. Gafakure ko kashobora kuzakomeza guhangana ariko azapfa nka Noheli. Iyo ukomeje sinzi donc ugakomeza gufunga umutwe, unakufa sapu kiwerewere, unakufa sapu mbavu. Ndabwira abenshi amaze gupfa nk'ibiwerewere, uva mu munzenze uvuyemo Grace Alliance Fleuve Congo 23 zifashe umujyi, ukavira afashwe, wowe ugakomeza uri kudandaza amagara, uri kudandaza ubujura, uri kudandaza guhungabanya umutekano, baragutikura. Rero Kigingi nawe ari guhunga, ubona ko iriya centre ya Gatoyi mama 23 yamaze kuyigeramo. Reka mabwize ukuri rero, centre ya Gatoyi bantu, donc kuri chefuriye ya Gatoyi ya secteur Gatoyi yabaye Tombe. Ndumva nari bwongera kubisubiramo, abari barindiye ngo ijambo Tombe yamaze kuba Tombe. Ubu ngubu hariya wenda twavuga muri biriya bice umubice hariya za wenda nka Kambuzi, uri hariya hafi ya za Mahanga, ubona ko ari we ukirimo, ari we ukirimo, ariko nawe ukabona ko nta mbaraga afite. Nuriya wundi witwa Kipfumu nawe point d'interrogation. Murabizi ko hajya nare babwira General Janvier Karayiri, Lieutenant General Janvier Karayiri yamaze guhunga. Ubu ngubu urugamba arukomandinga ari hehe? Ari ahantu bita Ibeni. General Janvier Karayiri yamaze guhunga, we yibereye Ibeni. Ni ukuvuga ngo ku rugamba ntahari, icyariho ni ugukomandinga, ubundi use baramwibira akamugeraho cyangwa afata kuri ya mafaranga yo gisegeti ahereza abandi. Nawe yahunze nk'umudepite nawe yahunze nk'umudepite nk'abandi badepite bose uko bagiye bahunga n'abari abandi. Nawe yimuriye ibyiciro bye, abyimurira he? Abyimurira Ibeni. Ariko kwimukira Ibeni hari abarwanyi be basigaye ba Kipfumu, ba Kambuzi, ba Kawiti n'utundi tudumbu n'ubundi. Ubona ko kuba Kazinga yaramaze gufatwa, bariya za Mahanga, kubona ko intebe za Salamwe ziri zimaze kuhegera, Gatoyi kamaze gufatwa, uriya musozi wa Gasopo ndetse na Kazinga bikaba byaramaze gufatwa, bibahuza. Donc communication ya Kazinga na Gasopo irahujwe neza ku buryo operation azabera hariya muri Warikare, intare za Salamwe rwose nta kizazigora cyane, nta nikizazigora. Angaha reka ino nkuru nisome nirebe ino nkuru bari kunyuhirira. Nkuru nago cyangwa bayinyuherereje n'ubundi narayivuzeho. Iyi nkuru nayivuzeho nago nirirwa nongera kuyivugaho. Reka ahubwo mbere yuko injya mu biri kwera hariya muri Bashari Mukoto, manze nabagezaho ino nkuru nongera kubyibagirwa, uburyo President Evariste Ndayishimiye yarusimbutse. Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yarokotse impanuka ikomeye mu ruzinduko yari yagiriye mu kirombe cya Zabu giherereye mu ntara ya Bujumbura tariki. Amakuru atangazwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi avuga ko ubwo Perezida yarimo gusura ibikorwa by'ubucuruzi, igice kimwe cy'iki kirombe cyasenyutse igitunguranye, gituma bamwe mu bari bashinzwe kumurinda bakomereka, ariko we ubwe akaba ntacyo yabaye. Nayo yigize ngo ni isasu yewe. Abashinzwe ubutabazi bahise bagezwa ahabereye iyo mpanuka, bakuramo bakomeretse kugira ngo bahabwe ubutabazi bw'ibanze. Kugeza ubu ntiharatangazwa umubare w'abakomerekeye muri iyi mpanuka cyangwa ibyateye isenyuka ry'iki kirombe. Nari nzi ngo ibi ngibi ni isasu yarokotse isasu. Reka ndekeraho ibi ngibi by'ikirombe rwose, niba yabirokotse nawe agende ashimira Imana, avuga ati
mana wandokoye none ntabwo nzongera kujya muri Kongo. Ahangaha reka nigira muri Bashari Mokoto, bantu banjye, bantu dukundana, bantu turi kumwe, bantu mukunda Intare Official. Ni imirwano yabaye kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere no kuwa kabiri ndetse no muri iki gitondo ikaba irimo, aho intare za Sarambwe zikomeje gushwanyaguza no gutwika ibirindiro bya Wazalendo, ndetse abandi bagakomeza kugwa muri ambuscade cyangwa ambushi z'intare za Sarambwe. N'uburwanyi bugera muri 24 bwaje kwataka ahantu bita za Shanje, Nyampanika n'amalokalite asa naho yegereye cyane hariya hafi ya za Mweso, ariko ni mu gice cyo muri Bashari Mokoto. Ngo abo bita ngo na impatriote, les impatriote bo kwa General autoproclamé Jean Marie Bonane bari mu mitwe itandukanye. Hari uwo bita ANCDH, Alliance des Nationalistes Congolaises pour la Défense des Droits Humains. Iyo ni ya yindi ya ntuza, ariko se ANCDH ntuzashobora kubivuga Jean Marie koko, nzi ko atashobora kuyivuga. Hakaza iyo bita AFDP, bakubiswe barashwanyaguzwa no muri iki gitondo, bamwe bakaba bamaze gufatwa amatekwa ahantu bita Nyampanika. Intare za Sarambwe zikaba zamaze kubafata. Ntabwo intare za Sarambwe ziratangaza umubare w'abafashwe, ariko abaturage bababonye bavuga ko babonye umubare munini w'abarwanyi bo muri ANCDH cyangwa Nyatura abazungu bari kumwe. Niba ANCDH ngo ni kino, niba ari ikindi cyabo cyitwa AFDP, ntabwo mbizi kino cya FDP, cyenzi cyo nuko ari abanyatura abazungu. Abaturage ngo bababonye bafashwe, ndetse bamwe bagiyemo na karaka bari barimo akagozi, mbese reka mbivuze, kuko abo bita le capture de guerre cyangwa capture de guerre ko bazita, cyangwa ikira le capture de guerre, cyangwa bashobora no kubagira aba prisonnier de guerre. Bababonye bakavuga ko pri donc 12 babiripotinze none muri 23, 12 birepotinze muri 23. Episode de Wazalendo. Anga bakavuga ko abandi bafashwe, abandi 12 bari reportinga nyuma yo kubona abandi bafashwe n'abandi bishwe. Nuko ngo muri Bashari Mokoto 23 ikomeje gukoramo akantu ko bita ndakita nguki kani doke ni ya operation kubura muri territoire ya Karehe, Nyabasho, Gasheke na Bituna. Aho ibyo ni bya bice byamaze gufatwa, ariko siri muri Karehe cyangwa muri territoire ya Masisi, nuko byegere hariya hafi ya Karehe byamaze gufatwa. Hano rero muri Karehe baratubwira ngo muri Karehe umutekano wariya muri Karehe ukomeje kuba nabi, mu gihe abarwanyi bari guturuka muri Parike Nationale ya Kauzi Biega bagashaka kuza kugaba ibitero, ubundi bakaza gusanga ambuscade za 23 bari muri ritme nziza yo gutega ambuscade, abarwanyi benshi bakasiga ubuzima ndetse n'abaturage bagahunga kubera gutinya. Ngo gufatwa kwa Nyabashwa, Kasheke na Bituna ngo byatumye territoire ya Karehe, ubuce bwa burimo Wazalendo, bagira umutekano muke, ndetse Wazalendo na FARDC bakaba batangiye bya bikorwa byabo byo kwiba abaturage. Murabizi ko ari abantu bo muri Kinshasa, iyo bagiye guhunga, iyo bamaze gutsindwa, icyambere bakora ni ukwiba abaturage, ubundi bakagenda bamaze gukora amapiyaje. Baragenda bagakora amapiyaje, bamara gukora amapiyaje ubundi bakagenda bamaze kwiba. Ariko ndemeza ntashidikanya
ko ntabwo byobahira, ntibyabahira rwose kuvuga ngo biriya bikorwa bazagenda babikoze intare za Sarambwe zibarebera n'ibintu bitapfa gushoboka. Ndababwiza ukuri ko ari ibintu bitapfa gushoboka. Ano makuru yo y'ifungwa y'ibintu bya za radio Kapina n'ibiki bya bihuha byabo baba bari kuvugira hano i Goma, ibi ngibi simbigarukaho, yemba nibereye ku mibundano kuri risasi, nibyo imba nibereyeho. Hariya muri Rucuro rero intare za Sarambwe n'ubundi zongeye kuvisha imyuna abarwanyi bo muri semuse Nyatura. Baba muri semuse Nyatura bongeye kubategera hariya aho bita ni hehe, ahangaha bari bamaze kuhambwira, babategeye uvuye hariya muri Gihondo, nimwe babashije kubategera, bamaze kubatega rwose. Intare za Sarambwe ni muri groupe ma Gihondo, ni muri groupe ma Gihondo hafi y'ahantu bita za Kinyatsi. Intare za Sarambwe zateze FDLR na Wazalendo bavisha imyuna, abarwanyi babiri bo muri FDLR basiga ubuzima, abandi batatu barakomereka, ariko baza kubaevakiwa barabajyana. Nuko ngo intare za Sarambwe ntago zabashije kubafata. Bariya rero bari batezwe iyo ambiscade nabo mu barwanyi ba FDLR Foka, nabo muri FDLR Foka. Ndahamya ko manza atarabo muri Sembuse, nuko wenda kira gice kirimo Sembuse, ariko bariya nabo muri FDLR Foka. Ikambwire rero ba Delta, ba Kigingi, ba Reruya, ba Mangara, ba Gipfumu n'aba Fakure, bariya bose murebe uburyo mwakwiripotinga. Murabona ko bari abayobozi banyu barabata bakigendera. Nabonye ko Janvier Karayiri yamaze yibereye Beni, mwe muri gupfa nabi mutazi ngo muri gupfira iki, muri mu biki. Mwavuye muri ubwo buginga, ubundi namwe mugafatanya n'abandi mukiyubakira igihugu. Muri Rubero abaturage 57 bishwe, ni muri teritwari ya Rubero, aho bita muri teritwari ya Rubero. Abaturage bagera muri 57 bapfuye mu mirwano yahuje igisirikare cya FARDC na Wazalendo. Ni byatangajwe na OCHA. Hano ngo le chef du département militaire de l'Alliance Fleuve Congo aravuga ko umutekano muri Ngungu wamaze kuba muzima, ndetse no mu bindi bice byose umutekano wamaze kuba bien, umutekano wamaze kuba vrai, umutekano wamaze kuba vrai. Intare za Sarambwe rwose ngo ibintu bihagaze neza. Hano ngo crise de M23 après 10 mois après la chute de Goma, Kampala remet à RDC limité qui c'était ngibi nabyo ni ibintu twagiye tuvugaho cyane. Bino byaba abasirikari bari barahungiye muri Uganda, bo Uganda yongeye gusubiza Kongo. Byo ni ibintu bisanzwe biba. Babandi se bari mu Rwanda bo bazagenda ryari? Bo bazagenda ryari? Nabo buriya bari kwitegura n'ubundi uburyo wenda bazagenda, ntago mbizi ibijyanye n'ibihugu uburyo bagenda bakumvikana ku bijyanye n'ibibazo by'intambara n'ibibazo by'abarwanyi barafashwe matekwa. Bivugitse ngo rero muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Karehe, muri Walungu, ndetse no muri bice bya za Shabunda, ubona yuko birimo imirwano n'ubundi itoroshye, aho M23 MRDP twirwaneho bakomeje gushwanyaguza, bagakomeza gukubita ziriya za Nyatura, bakamukomeza guhondagura ziriya za Wazalendo n'abandi
bakomeje kwifatanya nabo, harimo abarundi n'abandi. Mutere inkunga rero Intare Official, ni kuri iyo nimero muri kubona kuri screen zanyu. Mudutere inkunga, mutube hafi, tubagezeho amakuru atandukanye. Narindi rwose nk'uko mibabwira, ibintu bisa naho bigiye gukomera, intare za Sanamwe zigafata ibindi bice bigiye bitandukanye, ndetse turakomeza tujye tubabwira hano ku Intare Official. Mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze ababe hafi. Ciao ciao.